Yesu ashimwe, ndakwifuriza kwama wirimbura imbere y'Imana, kwama wirimbura, unakwirimbura no ku bagenzi bawe kugira ngo ubashe kwiyeza imbere y'Imana. Muri iyi si turimo ntawe udacumura, turabizi neza, ariko basi nucumura wumve ko wacumuye mu mutima, wigaye ati Mana nacumuye mbabarira, nacumuye sinitwaye neza mbabarira. Hari abantu usanga bakora ibyaha akabihishira neza, akabihishira agakoresha buryo, akemera agatanga n'amahera kugira ngo cya cyaha yakoze akinyegeze. Hemwe n'umuntu wumenya ko yakimenye akaba yanamukura ku isi akamwica kugira ngo ahishire cya cyaha kiwe, wewe ubwe akaguma yiburanya mu mutima kubera icyo cyaha kiwe arakizi, ariko yirimbura imbere y'Imana, ntasaba Imana imbabazi, ahubwo akagumana cya cyaha gipfukapfuka, agafunda n'ibindi ku ruhande bipfuka cya cyaha. Yesu ashimwe cyane. Ndakwifuriza mwene data kugira ngo uzogire impera nziza, kugira ngo uzogire iherezo ryiza, ujye wama wirimbura, ujye wama icyaha birashika umuntu agacumura, ariko usaba imbabazi, uce bugufiya imbere y'Imana. Kumbura n'umuntu niba wamukoreye n'icyaha, ugende umusaba imbabazi. Usaba imbabazi ntabwo byica, ugende umuvuge ati mbabarira nagucumuyeho, n'ataguha izo mbabazi niwe uba wishyize mu mutego, wowe mara icyo gusaba imbabazi. Hari n'abantu batajya bemera ko abantu babasaba imbabazi, abo bantu babaho, ukavuga ati nshaka uhure ngusaba imbabazi, akanka, ariko wegenda ubwira Imana ati kanaka musabye imbabazi, naho mutari kumwe yaranze ko musaba imbabazi, ndamusabye imbabazi, nawe Mana ngusabye imbabazi. Kandi hari n'abantu bafata abantu bakabashinja ibyaha, bakababeshyira ibyaha batakoze, akumva ko utagiye kumusaba imbabazi z'icyo cyaha aguhamya, ntibikunda, kandi wowe icyo cyaha utaranagikoze akubeshyera, bikaba ngombwa ngo ugende umusaba imbabazi, uce wicara ubyereke Imana. Turazi ko hari abantu benshi babesherwa, ukabeshywa ngo wakoze icyaha kandi utagikoze. Genda wicare ubwire Imana ati Mana nukuri kanaka ari kuvuga ko nakoze kandi ntaragikoze, uranzi urambona kurusha uko we ambona. Ujye imbere y'Imana uce bugufiya, usenga Imana, kumbura izamutahuza, abone ko ibyo bintu yakuvuze atari byo, naho atatahura Imana izomutahuza. Yesu ashimwe cyane. Narimo ndabahamagarira kwirimbura, twame twiyeza, kuko ntawuzi umunsi n'isaha tuzotahira tuve kuri iyi si. Niyo mpamvu twama twiheza kugira ngo tuzagire iherezo ryiza, turonke ubugingo Imana yaduteguriye. Shalom shalom.